UNgizwe Mchunu ukhwele wadilika kwiMetro FM ekhala ngokuthi amabhinca ayasetshenziswa ukuze bathole izinombolo kodwa abawuthandi ngempela umculo wesintu. Metro FM nizinja nina uhulumeni waKwaZulu-Natal ezoxhasa lama award ekubeni nazi kahle ukuthi la siyasetshenziswa. If nina nifuna ukuba amathishu uqhubekanike anginqabeli mina ungizwe mina mfowamcunu soze mina ngavuma emhlabeni wami ngophethe ngawunikwe ngonyama wamabhinqa ngivumele mina iinsult neabuse enzakalayo abawudlala umculo basenyanya laba bantu basenyanya siyabanukela laba bantu asifundile kubona asilutho kubona they are the radio station mabe babizile amaculi abaculi lapha oTipotash lo konkotha lenja nesigisa sifile ifake American accent dot ugcina umuntu lapha ecula ngomlomo wakhe imbongolo leyo nje leya oyibona ngobounce back ukuthi is a failure in life lo Tipotash lo nobubi lenja ithi abantu abacule ngomlomo yabo babacule ngomlomo yabo ingoma mayekwenzekile yadlalwa idlalwa halfway ngoba mayingadlala igcwala ingoma umthetho weICASA awavumeli ukuthi bedlale indigenous music manginamanga mina uPopapeni iphi itsong music iphi otisela ngishawuke baphi oBheni Mayingane baphi lokunjana ontombethongo Eastern Cape abacula Xhosa music baphi if nina mabhinqa ningiphikisa ukuthi you are being used maskandi music bapha abanye izinja nina Metro FM nizinja